gabsangay ang kakafilong nga mamsada baby rami ang alay salalsil alal gabsangay nga kabes makti mamsada makasal ay salal tayo. Alam ako ay sa badasada niya tal malal ma aralara or say dam lamra kal weekend sa last weekend na niya yolt lam na niya italan slides in toro ra tas badal makayok matril tal malalara ra ngaramit ay ray ma top side. Ala sa badasada ra clean up ping 25,000 ra kaya landslide sa bada clean up 500,000 repair ay kaya trade sites each mga 500,000 each bol tokora temporary repairs 65,000 ela tarami ang ay Salvador sa niya lanya imol ngal grabe lo team of students sa tara school ngal ka Benny Clim masas masubata gaktir kamal matanglil nga klase itak mila summer class sa PCC mlera class nga ga recruit nga karbela mora EOU nga direct ne gastara TMC mamsatra EOU ela balmal men nga direct kalmo senior management role ra Tara University ra Eastern Oregon University October 11, 2021 ang kamlo din of students ra diversity and inclusion ra Columbia Basin College CBC ela CBC direct kalmal closed school located ra Pasco Washington State 4 times sa enrollment teringira EOU ma enrollment teringira uklara EOU ang kamlo rin tigil to ra lang na niya tara coworker mle mutadur munda ka pa morir team of students mangirat te al enrollment tra CBC 5% or less kung dungun matokara adra islands salwabela ma bebira islands mangkangirat te al direct dilura direct mo since ngatal dru alang sibakal alang asirar bebira nga karabelan me raskura CBC malum bebira adra ra islands ala dungul mura tara may ang ice ra sige dalo ko tala vengira am namra kal weekend ra Friday mo Sunday ala sige dal Friday simle island wide el ko tala vengi ula akle kimle ko ra PPO situ la isip mo mlania fault line ra talo ngale lai milik substation makuk tara ba shoulder kal find out sige dal bol Saturday my Sunday ngor mlania ko tala vengi ko ra on and off ulang laniya mal putokal ulang laniya elmo ulang lawaisil nang laniya ko pala thanki litok mo since kimo finalize sa rokul toy egi marula press release ra upcoming days so mang sabadan mo mesange mo mabating ko nga ulang lawaisay mo kumdi patient tamingil masig dagsil san may ela direct kalme al ay sa mo tokara flight dalmay sildi kom lamrek masel ko tara flight ra before say ela sel ko le before flight del sele le 3 COVID cases material 33 passengers amlaw nga test tira the 10th day test malungit tamlaw negative raw koy asel ko kom lamrek al flight del merabela amle 44 in travelers from Narabela ra October 12, 2021 amlo negative ra day 5 testing active ding since amle 44 in total dimle 430 ra ngila test ROM rokul testing requirements amle negative amle ngil ditigay terul dimle kalbara test ang ilu 500 fee malup tumara 1 year imprisonment makbalitok mo kung kumla travel may como ra testing mga quarantine ela salvora last del mayangal ice eda mamsadra senate del lo approve terul adal mara PPLA board ela the senate ra Tuesday am confirm 2 appointments etirale 2 appointments amle former vice president ma minister of justice Antonio Bell selmo fill in replace ra Madaray South Sulyal elmo mamra ka term ringira April 16, 2023 engel mo last ang kale number 2 Ismael Anastasio mo replace ra David Louis elmo mamra ka term ringira
April 16, 2023. Tirigal ko kung kaya nga nakalong news del PPLA pala Public Land Authority Board of Trustees. Okay. Well, misulang kung tim lang makasal news ni Selbol Bran Milta may ngakpok malmam to taluri ak mam sadaf to al mga alais. Elang kakawal face it yang makamal ng rak ning laringa ang gaya the cameraman nga kasyandan nga direk LBS manggel go mix sa video sa edit nga ER. Kaya si Sarak Mamak Pedro si Sarak Mami mal nga PCC. Tira kang tatian mal marang sulala at tira kal adal tiem sinlo miskat tatia aler talurior ma angel algari lugok miral. Dak replace ning fill in na ngi o yang awak kaman sulang at tatial. Mayo stay tuned ma next daw kung sa dabe pirami ang alais.